custom satu framework yang bantu saya to simplify kepala otak saya yang overthinking tu untuk just do it what I need to do. And it really makes me feel ease at kepala otak dan hati untuk saya execute apa yang saya patut execute. But first, kita kena bertaubat. Just decide for yourself. Yelah, kadang-kadang you suka cerita masalah you dekat orang, tapi adakah at that time, adakah you decide untuk macam okay, aku nak selesaikan masalah ni ataupun aku just nak merentan je. Nak merentan, lepas tu nanti esok tu you merentan lagi. So nothing will change lah. Sebab kata Albert Einstein, bila you rasa macam you buat benda sama tapi you nak result tu you change, gila lah, ya. The hashrut gila. Jadi first thing, macam saya kena decide, okay, kau nak terus jadi overthinker all those things ke nak simplify kepala otak kau. Jadi saya cakap, okay, aku nak berhenti, aku nak berpuasa daripada jadi overthinker, aku nak berpuasa daripada serabutkan kepala otak aku dan hati aku. Okay, tu first thing. The second base framework adalah DUIT, DUIT. Kita adalah actually benda ni saya share dalam WhatsApp group saya yang saya share dengan saya punya follower. Kita punya base adalah doa, usaha, istiqamah, tawakal. Kan bertanya awal dulu, doa lah dulu kan, cakap dengan Allah, ya Allah, sekian-sekian aku nak buat benda ni untuk make money, all those things kan. Lepas tu dalam usaha tu adanya formula PDCA. PDCA ni saya jumpa dekat Trades. Dia cakap ni formula engineer selalu guna. So PDCA ni adalah plan, do, check, action. Makna kata plan kita buat lah dulu kan, jangan menonong buat tanpa apa kan. Kita jadi Muslim yang bijak ya, yang educated. Jadi kita plan dulu, just decide one thing, apa yang you nak buat, and you buat lah, do it lah. Lepas tu bila dah buat tu, reflect balik. The only things yang akan boost, yang akan cepatkan kita punya growth adalah postmortem. Mana kata bila you dah buat, you tengok lah, reflect balik, adakah benda ni menjadi ke tak, all those things. Katakanlah you cakap, okay, aku nak post 100 video within 3 months. So bila you dah post from one video, you tengok lah balik, okay, hook ni sebenarnya okay ke tak, angle ni sebenarnya okay ke tak, all those things kan. So bila dah do, check tu maksud check data, dan action tu maksudnya you buat lah, okay, you dah tahu data macam ni, so nak buat apa dengan data ni. So that's when the action start to begin lah. So yeah, that's how I simplify kepala otak saya dan hati saya untuk buat apa yang saya buat. So sekarang macam saya betul-betul rasa ringan kepala otak dan saya betul-betul rasa ringan hati. So yeah, semoga bermanfaat. Bye bye.